adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Det pi ki jatum atokan warar phan mission alang jun longnang ji pu Jal Jeevan mission scheme pen kuti atangka padam dam state tin aphan ta tangka pali pondo lapen bangso atangka pen jo karbiang long arar phan sita me nang palilo rong supia dong arai ki do arar tum jeje malang jun longlo bonta atokan wad dima bangki alang pong somchok po pawang kiramat alang bangki rod phan pa jun longlit det lapen adim pen adim bangki alang pong andaki lidam dia dim sita mi dola Lason thotsi lakhain ko ratok Dorbagori constituency ke parlo Lakshmi Juri Balijan ingti arong arada phanabangke JJM kali sarkar pen lang tuk pate ringwell anta ke pali dam avila ahok Karbiang Long pen Golaghat district kache hoilok Dorbagori constituency ke parlo Lakshmi Juri Balijan ingti arong arada tum non puta mesen ki jona langka videt pen ajok rada tuma bangke dong chana lang mate lang chi hosi junang bom lang Modi sarkar pen digital sarkar puhok pon det pen aphit check flow along an letang do Pirthi sining long le chedam phun chewang phun apora hut anta Lakshmi Juri Balijan ingti arong arada bangke chong chana lang marat maring a pipen jun rab pet nang bom lang Karbiang longa digital bangki kodak ansi ke dolo puta lam thi arjumi miset an pinlo lang chi ho lang ki chuna bangki e oge prana phan misense lapen pokso pokka ke so ke long praptik pusi doctor atum pen than bomlo bonta Lakshmi Juri Balijan ingtia ro arada toma bangki sai jok je pensi lapu an kittera lang sada mi junang bomlo lang iktha bangsola La so lang ke thek long pen jun mi mya lang loma mate marat marenga pi ki jun alang putong KATV ke lang arada tum pupan po bonta alang le chi hovok satami sai jok je pen rota tuma bangke junang koklo jongsi bang so lang long le lang pring hak lote kilometer hini ke thom andam si bang so lang si cho sok dam nang kok ti lo pusi rota tum pen than pon ta avidalu je dak ki ilong le dalu le pen mo pen ni than bom sarkar pen lang JM scheme pula so scheme ta ni da aprang proposal pido me Lakshmi Juri sa therong phal phan pu nang leji pu tami no anta thang khobor abi Jal Jeevan mission la so bang ta nang leji ke pu bom ta nang le lang je to wik lo ni tum hu la lang roi so do la non nan tum ge bang hoda thai kang long lo so lang roi so an lu tum lang cho sok ki ju na phan tha dan lu cho sok dam nang ching lu ching ti tha dan no dam nang dak 1 kilometer dokok thai lang ho dak pen halang roi an he thì nếu tụi hắn ye prap jin pen lo so bang ringwell si bak nang pison te busi mepal lo CMEM lo han tan ni ni krom ka don pi lo he manil tum la dak Balijan bola bang asuk pen ke Balijan bodan tum ka men pen si ke Sangtilangso Lakshmi Juri brigade Balijan pula he tadak Sangtilangso busi tum men si lo lo sila dak bang ni tum lang ki jun bang Kostovik pen hempen ki hilubing lang cho sok dam tan non ta ju na tum bithe ta thek long lo lang ki ho sin ni tum lok se ki jun tunang si dak ni tum han CMEM tum nam me non ki ki bom sa tu liram rong hang la lang tum han ta prap jin pen ni tum han ringwell si bak nang pison te busi me par la si aku local mc recharge stock bi apan dan ni tum chuning ri la pulo ni tum han ringwell si prap jin pen nang pison te misen pu busi ni tum na tum bithe phan chuning ri lu Balijan ingtia ro asar ken singing ti pen nang kachathan dun thuke nilitum doning koira phosu se do etlo sitami non puta ki juna lang mis sena velang la pen sarkar scheme JJM pen ki pido sitami nilitum aro arada tumke long dun de puta kachathan pon thu thang ta ve sarkar pen akirap thang ta ve non ke ning kreng lo lang ta thep hak lo ke sok dam ning ta hilupik la son lo ke non ning kreng ke la apula pata ve der lo Big jang ko an man chala. Dak de te jun thai videla cheu cha ta la pi jun na re la. Pola. Ave te bok te rai ke do he hu pu lang roi ke helopi. Ave thang ta ave pe ri ke chok bang ke hu lang roi an le he hu te ngi dam dam he. Ta ki jun ke dak an chat la. Talong ka pre ke ave. News report KATV News
6 schedule mitha di malong jakong ki pi kawi det pen choklem chodama thai kawi kisung thek ti ka joksi ang ton ka chong datam atum aphai dang ong munak son si thek pon long do Safety and health of workers athebi pensi pining surihini rai ingkoi raponing kan International Workers Day pirthiang kang pialong talon pon Labor Day laki aningkan wangta me mate therepo cheklo ni phaisi chongda chotelo atum pen ning arong chipisi talon dun Labang soar ni kidu ke plang chipu be pin pen sai amu ki klem atuma phan dedang kang pi pen sidami kar choman apeng ki pi ke panong arni ke thelu Lason si Hamren Labours Association atuma phan sarkar ka chari atum pen ke lang krang mate our sai ki me ki pi ka widera joksi kidu ki sung chong dot ke japon Labours Association amai phu hemari rong pi mekri bu pro pen pherang kyang no lam thi chi peklang ke mi thang jak tong do din di polop le tenon bang aso tenon ke nang plang arling yang plang ka lo kam klem pe ken mi thang karbi tum dak non het mystery pu ni ko tum do tintala saritala hen ki kinenga tum da het mystery do da ka contractor ni ko tum da mi thang tim long do phane nang lang le si ang tan pen ke wani phaken ni hang ro dak mi thang karbi phan din so pen nang konten da or no pi ne jakong no kidum pen tu pan so se jakong ni ko lo ben nan da adrenaline te ta ke te ka tum do nan ta ne hang ta jo ben kat mystery pu non pa long len no son to surian ta non ne contact ru rita ke hang jo ta pi follow len tum da office ka bi pen ki pak hang ke del na si hang ke del la chen pa do Labor mati kachong dara tum ke claim ka chipadu ka joksi kaching thursi tami hawara ra long thek pon long lu Pinyarni lason hamre rong supia long Labours Day ka talon ka with that pen kang samri ke manghu me binong pusi chirok to ara tum pen chethan rinti Labor mati kang dot armo phai jong se awi puluti ma jok sarkar le det na chari sita ching thuruni non ason tina saya mo ki deng sita me ladak hamre rong supia long doklong ara phan ki panung ko ga jok bang pharo pho societum asai jok je ang tan chong da dam nang kok do puta mai phurong pi sang ho pen lam thi jai hamre na long ke lebar tum kam claim ji plote tum no pena proof plote tum government na role pen plote na tum government na role pen certificate plote la ton ai card nang ji plote bank passbook nang ji voter id nang ji aadhaar nang ji pen bata nang ji ki koi la dolote ni tum government pen card long bo la government pen card long plote kan government pen kirap tu kontra la to kirap ke to ko isma sange bank passbook age jara bank ko nang thai ko pen da kamren long ke non teman out pen wajib lote ni tum action ke net change ken tum voter id ne voter id ave pen da kam rona te lote da pen tum approve do lote ni kala tum voter id asigati ame tame het mystery tame ni tum long approve do lote ni tum long do lote ke net ke nge kapan ma jo kali vai da ka phai long lo non ke tum phai tan ne ke tang te ke manon mai ka ko lang chom Surihini rain koi raponing kan Labor Day abaha Safety and Health of Workers athek PN pon pen bangki jumeo bonta ang tona phansi ke panong pi ason mandet kewang jarni ke isi ke chari atum pen anparta contractor ka choklem atum sida me ang tan pen one vera ladak emitha moni ratuma phan ka chong dadavar sai ki pijia phan chuning ripedo Mede mate Labor Day arni pachiton dunsi West Karbiang Long Digital News Forum T-Hack Pen WKDNF Amaipu Bhaskar Rongpi Kong Chunbang Daniel Inghi Sai Hem Chunbang Chandra Singh Ronghang Atum Pen Hum Ridamsi Karbi Apoho Pen Archodan Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report KATV News. Lakhain koi rapo nilip MNC constituency ke parlo choki hola havar sar thing tiarong along kido loke charlia hem ke bana joine penang an ason ahormu kawe kadure pen nang pajok wek thapusi pherang ke theng no Karbiang Long Mas Council CM aphan kachuning ripadopon Sangtilangso LP School ki kim jeng ke kidam tang krisir ke pra troke bra trokaning kan si kim ponlo
Piningan ningkan anke laso school arta ningkan phoke brasir ke pleng tanglo. Ladak non amat kawiki kitun ke dang ahemawe school bench desk ke hingnosi boiroilo. Ahemasar nungta wak protan pinlo. Lapen seling ta hingnosi nangke klochupo. Laso jok arvi janglote loke charli klim somaratum class ke doka siksak hektik lopusi pherangkia thengno Sangtilangso LP school SMCMI pu Samson Teron lapen rong asar tuma hin pen Karbiang Long Mas Council CM Dr. Tuliram rong haphan kachuning ripadopon kan drop back dulu kan drop back dulu deh master bang ando dah master bang ini pak bang ini student bang kah student bang 139 ande kelas bang ando dah kelas bang ke terus ada kelas 4 kelas 4 dulu deh oke lah uniform pe ni nang le manang le dah kah uniform pe ni bang ke nang le kita lah midday meal kan dah midday meal tame lah bang pi bon long bom lah ente nang le dak SMC president no nang le chini dun po bang so school long annual grant nang le ke kon ando nang le tum nang le ke nili annual grant ka do we nili mithang ke chini dun lo le nili kon bang la dang phan pon ke nili chini dun te ni la headmaster men ke headmaster men bang ke aprang ke long ki teron pulo selame long ki inti kami non bang alang di ke tayar ke anda te kumal dak headmaster Allah rapar mang ke Rita rong hangpi si headmaster te dak nang le tum school long ku pipi lo gitu kesung ke dak ni tum gitu ke sung ke la dak ke gitu ke sung ke number 1 bang ke teachers ka we osomar pe ong pen 149 pen teachers bang ke bang ni teachers bang ni tum hang pit lo DMC long ka hang pit lo Bangso sekolah kisung alam the penang an kedam tang laso loke charli ahemalong amat nilip education development block board chairman George Rongpi adimaklong along home ridam do laso huta laso loke charli ahemalong ki duk kisung alam the thandun do sita pinyarnian ta mesenabirta avilang loke charli klim somaratum kadokawe bang pharoi sira pikebra circuit sosedo sita lo than bang ke bang hiniwe non prabjin pen than bang nang toisi kimi athe bang hiniwet ke lo ki than ta sungnang lo boundary wall ta tangte ringwell ta awi lapen annuals grant tangka ko antong nangkeli long nangkeli loni nili SMCMI phu hin pen ki chini dun de pusi pherang ke theng no chethan pon to wara re lo wai phis tame boundary wall ta I pharwe get ta ve kijuna lang dum yu na lang ta ave tela barpi barso pi bar so hem ta mi pin tela kitun ke dang hem bang ka kitun ke dang hem ta ave lo la ke ha bharasi sak kin nam chok e la ku ni thang pen si men pen so kar pen ke rab bang ke ave lo Lasi Karbiang Long Mas Council Education Department hin pen jongsi quality education pa hok binong pulote ason kirap ki pipon serak akinang sotposi pherang kya thengno lamthe achini don News report KATV News Pinia berta bangkil ansikang tonlo dumit hak me kardom